dufite n'abayobozi b'andi makipe turi kumwe aha ngaha, harimo abaduhukira mu irugu buri gihe Rayon Sports perezida wayo ari hano. Mu izina rero ry'umuryango mugari wa Rwanda Defense Force n'iryanjye bwite, mbanje kubashimira ko mwaje kwifatanya natwe muri iki gikorwa cyo kwizihiza imyaka 32 APRFC ariyo Armée Patriotique Rwandaise Football Club imaze ishinzwe. APRFC yavukiye ahangaha ku Murindi w'Intwari, hari mu mwaka w'1996. APR ishingwa cyari igitekerezo cya nyakubahwa perezida wa repubulika, akaba n'umugabo w'ingabo ikirenga nyakubahwa perezida Paul Kagame. Icyo gihe rero yari chairman wa High Command. Intego yahaye APRFC yari yo guteza imbere siporo n'imyidagaduro muri APR. Icyo gihe nk'imwe mu nkingi zo kubaka igisirikare gishoboye kandi kitajegajega mu rugamba rwo kwibohora no kubohora igihugu cyacu no kugiteza imbere, cyubaka umusingi w'impinduka twese twifuza mu gihugu cyacu no gushyiraho itandukaniro hagati n'ubuyobozi bubi bwariho icyo gihe. Ariko ndibusabe abamajwi ngira ngo barebe uko babikosora, ntimuze kugira ngo nigisoma nabi n'ibyuma byanengwe. Abarenda bizi batarahanga ntimwakwishima. Nagira ngo nkomeze nubaha ibyuma bitunganye. Navugaga ngo ikindi APRFC yashinzwe atari ukugira ngo ihangane gusa mu mupira w'amaguru, ahubwo yari igamije kuba urumuri rw'ubumwe, kwihangana no gukunda igihugu. APRFC ishingwa yari igizwe na benshi muri bubone mu mukino uza kuba hano mu kanya gatoya. Icyo gihe bari ingabo za RPF, bari urubyiruko nka benshi turi kumwe nabo hano uyu munsi. Basize byose biyemeza kugira uruhare mu rugamba rwo kwibohora no kubohora igihugu cyacu cyari cyarabaye ingwate. Icyo gihe APRFC yahuye n'amakipe atandukanye, harimo n'ikipe yari ivuye i Kigali duhurira hano ku Murindi, igizwe n'urubyiruko rwa PSD. Guhera icyo gihe
guhera icyo gihe ivuka yagiye ishyiriye imbere ikinyabupfura ubunyangamugayo bishingiye ku myitozo inoze ndetse iterambere ry'abakinnyi ryatumye yiharira ibikombe byinshi mu Rwanda no kwitwara neza ku rwego mpuzamahanga. Bimwe mu bigwi bigize amateka yihariye ya APRFC harimo gutsinda ibikombe hano mu gihugu, aho APR mu myaka 30 ifite ibikombe 23 bya Premier League, bivuze rero ko ariyo yihariye ibikombe byinshi kurusha andi makipe kuko yo arwanira ibikombe 7. Mu muco twatojwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ntabwo twakwiharira. Mwakwibaza mute ibyo bikombe 7 bindi byaburiye hehe? Bwari uburyo bwo kugira ngo dusaranganye n'abandi, byari uburyo bwo kugira ngo dusaranganye n'abandi ariko tudahusha intego, kuko icyo gihe twahataniraga kubona ibindi bikombe 13 by'umutekano. Ni ukuvuga rero ibikombe 23 bya shampiyona, 13 by'igikombe cy'amahoro na 4 bya Super Cup. Ni ukuvuga ngo kutagira igikombe na rimwe ni ikosa kandi ni ikizira. Ubwitabire bwa buri mwaka mu marushanwa ya CAF Champions League na Confederation, ibyo ngibyo twarabikoze. Kurangiza shampiyona nta mukino n'umwe utsinzwe inshuro nyinshi, kandi yagiye igira uruhare rukomeye mu kumenyekanisha umupira w'amaguru mu Rwanda no ku rwego mpuzamahanga. Hari benshi rero babajije bati twumva amateka y'uko APR yavutse. Amateka ntabwo umuntu yayavuga mu kanya kagufi nk'aka, nababwira gusa APR yavutse ku gitekerezo n'amabwiriza ya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akaba n'intore iturusha intambwe. ndagira ngo mutumvirana nabi, niwo we ntabwo ari ni wowe. Icyo kinyarwanda ntabwo cyacyuzuye. Ni wowe nta chairman akaba na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Musoza nongere kubashimira mwe mwese mwitabira iki gikorwa. Twese hamwe dukomeze gushyigikira siporo APRFC, kandi dukomeze kuba u Rwanda rutekanye, rufite icyerekezo n'urubyiruko rufite icyerekezo. Umunsi mwiza wo kwibohora ku nshuro ya 31, isabukuru nziza y'imyaka 32 APR imaze gushingwa.